Таван культурба кысыкланаган симпелешенте адыл лешенче Чываша кану шурчы шуменче сувар этнопарк бор. Онда Чываш мифологиенче сынарсене чырцедыратна шервадыр ытла гюлебе. Вогыт иртнешемен ябықса бұраган евіш скульптурысене Чываш нация конгрессе бучарныбе немелле сырласа шене сын кюмешу тытна. Труба şimdi pulni beşiş. Kapla bulsasın zem yuman bulsasın da 5 yılda 500 lira. Koyar vitetelindire malı horçi. Zambadan de hot şagın bek bitse varsa bir yıl güne mişe yıl gala bu yıl bir bilik yıl gala. Sentabr uyke avgust ve şambek sentabr yıl için video numay video vela şumuşun içi. Varan de zem kurulmalar şambek kombazem bulabuşlar. Uşu tübeyinci yivişkiletkesem vahıdırtnежемен şuçandалық полумесене şımılın barınaşı. Ебе забара şireşi, şırıхра tipse журулаşı. Комба ерсе сейінлені де булад. Чуваш наци конгрессы жүменде şirinbil хастар şak халық осха гөлен балыгесене немелле сырласа шинетме буштарынны sıvaplayaş. Эш калгал бұрат, бұрде олана шағы жемін мүлі думалы не евреш мар, анжақты пуштарыныза шапла бір жоғышлы бұласы берінжен көште еврдара күлже малданды. Хал веже қоланды бұрда, биде олай немене пуштарыны бар. Балақ бұндан ваттызен бекелбе веже, мірзен юмақ сымақ, візен берен вали тузақ варна. Онай бір ұзы құрап бұрда, эш бұлады. Шак этнобарга ушма пір ширим жылгаялла Николай Балтаевын шемье шинедіні. Тималдан пиндеді ғыржырды ғыруни кемір жылдақ келхуши Чываш сымақлықне тіптесе еліне пілівебе әлгесе мүгерне. Шул зерен хамырын скульптурзене бұштарса икшерерне симпозиум иртерне. Тірсібе күн умай үнершішін хыне евір ұстал шкулі бұлзадыны. Унданба күндаган магелегенсене республика хынысене мұшыре Людмила Балтаева. Юбазем шине сынарлан на Чываш мифологиян буянлығы бе балаштарать. Онда сахал маршин духать, вон билик ширим водар харчухне и шулласынде херек биликшинда. Варан девесем каласабаны гышын экскурсия вешенде пордиала жупныде мана пидеги лежит, мен здесен везем она онлайн, везене вол пидек козак, лададан девесем омзанза шамбе калашы. И пере сирен мелеха шагынбек ховрон авалхи культурна шагынбек шайра катарца, есір халыха каласа барза. Шамбек пілдерішлі әштівадыр дезе. Немене пидер хулынжен Балтаевсен кешен үвілі мұшыры бегіліне. Аттилы чехирен тимирбе ішлеме вренсе даврыны хыщын Штиглиц ядерлі академире шамырксене білу барад. Арымы Красноярскра журалза үстіне. Аттилы ба палашсанақ Чываш культурибе интереслензе гайны. Чывашла вренме дыдынны хевелбе ядыліне. Мәжілтезен Аттилы на жұрада пхизиплеп. Onun семье, хизиплеп шамбада, маншпа, ку гивармар, шене чельгевал пурмай положат кана. И бир атилаба тавапар ювелирный кабрзем, терлерень вазем пурде Чаваш мифологии бешихана. Юлашки комплект, и бертурмар амарткаек мананне. Они вохотес шембек. Сахал булзаны дяни не булыжап, экскурсии замерце иртерзе барап. Аттиненде булыжабынде пулдарны даран. Ширмбіре бір хамырын үнерде скульптура челхибе кедемір. Шапламайба халығын хыневердінде күрімнеде, неме елінеде, келес Русем вали упрасах варатпыр, тет Николай Балтаев. Күлебесене сырлама келнесемде шакна онланса ішлеші. Манын күлебе, полғар, сынарнез, сынарлаган күлебе, телензе қаймалы. Илемлі, қанеевірлі, азамлы, қабатлы беде. Пурныш, пачығынны, көбек күлебіне сырламада камылы. Сынгырдес келет, жанақта нұма жолдарды ран шердер, қамыр тұқымзен маледе юлдыр. Шуклаза жүріп қанде, тепрехінче келіне жүне деп, ажасын езігілеп, маноксын езігілеп, өзіне қыдартмалла. Қамын пөдем күлебешінчен білмелі, өзіне қыдартса бірін естезен. Ну, Пілеген жін багілі бір.
Ылтанду, кемелду, похорду шине вырнашны күлебезем, тасатса иге хут сырыба витне гышын йылдырдатса драща. Ваттыне веттине асамлы юмахтен жине ихраща. Чеваш еңгылар Марина Корягина, Зоя Яковлева.